Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pakon dia Aceh ke pegat mulut teruk puak bulan dan mentera tatama mau puak bulan teruk abia. Mulai belah bulan teruk bijuat. Puak bulan. Nyop bit pulau le. Pakai Aceh mulut puak bulan. Mentera tatama puak bulan teruk juga tiga abia ejit ju ai. Pakan ke pegat puak bulan, maya dalam sejarah yang tak baca, ke pegat puak bulan baik membadirkan duri inggu. Dari malam 12 Rabiul Awal, nyan 1 Rabiul Awal kanduri jamun di Kutaraja anggung. Maksud contoh kerajaan dari putrana ni dari Linggu. Urang Takengon. Takengon berang-berang kapat nyentren mandum Kutaraja. Urang jamun tera getren keputren kebua keputren makanan keputren bereh-bereh. Bereh urang tro uronyo, kubua geme uronyo nyan ketia tinggal. Ata geme le urang lutha gethe lutha raya nyan dari 1 Rabiul Awal. Nyan di sana kagem selawet. Puncak kanduri malam 12 sampai uro 12 sampai teput. Nyan ke kanduri le Sultan Iskandar Muda. Liah ke pegat kanduri uro 12 Rabiul Awal di Kutaraja, baru ke pegat puman dalam sejarah. Nyo liah kanduri uronyo kanduri ke Pangulai baru naijin ke urang drone. Untuk nak kanduri di kerajaan drone masing-masing, bak wilayah drone masing-masing. Tapi ingat, baik kanduri mo tiga-tiga. Punya mo tiga-tiga tengkuh nak saja. Gampungnya uronyo mulut, gampung redih pi uronyan mulut, gampung redih pi uronyan mulut. Mandum-mandum pegat kanduri, tinggallah makanan. Makanya di daerah PD, nyan hangga putu bir izin le camat, taboh kemukiman, hanjit maulid 2 buah kampung. Lang sabah kemukiman hanjit maulid 2 buah kampung. Ipi dia lemenan peraturan. Pakon ngat serentak orang jak mengkanduri, ngat rame-rame. Dan pat yang naura Aceh, insyaallah taala laganyan kepegot. Taja Malaya, gainoi kampung ti maulud ro pupu bulian ti. Mam ni tak kanduri maulud lang bulan Ramadan je. Je sih. Pi beca orang ku. Tahu lah buka puasa.